nkubo ana baba ni bonanitie kugwirwa na wirigiro bonene bwa gukinyaniria kiroto kiao uturone. Nicholas Chabari na rugono rwa gukungwira. Situation yeye wetu seri batina mbia na inyande na musinko na bange betete school ningu babotho kumno ningo toba form 1 abainge barombere ku report school na nando intino tethio onkoromba antu bawendu ya bombe ontethere uta school tugo inka inyuma ya kurutha rugono orwa ana baba baire kuma nterino chegembe nothi bakirira na kuonaniria kwaga gwirigiro obwao bakwibunga na cukuru ya secondary nonto bakwithiro batie na bisi kinya gwethiro ibakurukite ende gikeno kiri na bonkoroni ichiao nkuiba mwanya mno nonto nsokete school bangi nyarwariro ku report nkuiba mbaniri mno nonto bonkwenda kwira senator onto bonko ndo mwira yani ontina byomwa lakini komo promise ngatu ndina good grade ndande kuluso buna maisha ndone antita skuru na kiroto yako kwa ndaitare ndone yakititimia ndunko mwira boya nontono nkwana ngaita skuru na ndome na mbote grade mbere kawirie community na inyakenya yonthe achiari wa mwana atori ibao kinya obachoka yankatho kire mukabwa ura seneta wa kaunti ya Meru tweka thuri murungi gukurukira foundation yake irayikeneta kama shinani ende ibebumiretie na kuga ibwega nonto obwake kwirutaniria gutetheria kuonokia kiroto kia ana baba ankwira seneta wetu ni bwea nonto bakomba kutuyukiria kana ka ituraitia otherwise uratumbikia ni kubwithia ende ninkwa ni bwea ngai abatharime ni thithio riu abwithia atuma amboyera kana kakwa kaita kuthoma gantethia na gankumwira ibwe Murungu amutharime na muongela ngeinya sokinkatho na kwa Murungu atharime senate wetu Kathuri Murungi na mwekoro ya Janet Murungi na foundation kama sinani Murungu abatharime sana na abokirie abarure njira nabweta bwe kinyanga ngasi nabweta thache baba ingi bumeta otethio kana ikarega kurira muno lakini mwathani betukiriro kya okayako ugulugera ke sendetetu mwathani abotharime na kinya babu antu baminde mwathani abotharime nyuma ya ana bako yucho mechi ekwao na ukamata kinya mathanduku na into bira bionthe bikwendekana cukuru bira barari bakurirwa gukurukira seneta uyu Kathuri Murungi ibakinyire obichini ibwa seneta uyu tere echiamiru na bamukirwa tuje maxi to banya bona chona ora kurara na ikali bagura ntoba ana baiba thithiri to shopping ndi seneta wetu kuma mathanduku kuma iratu wa shopping ira enda kana mwana eta school na nyumani bathi mwanka cukuru ya Nkobo na baraikitie na kuthongirwa na bairwa endi bathi na mbena kwirutaniria muno kuthoma gutigiri bakujura iroto obia muturire tore aja narua kureta ana baria mweshimwa ara identify bari na thina ndangira simuchoi na no ndi mutharimi baria batari na wirigiro bwa gwita cukuru lakini mweshimwa ukurukira kama Shinani Foundation ila wale patron na mwekoro wa Madam Janet Kathuri ali executive director batutuma twitambere kuthithiria ana baba shopping na intobira bionde barendaga ana baba bagurirwa mweshimwa tumanite kuma au atutuma tubareta na arua na aria alite fees ya Nkobo High School ana bari ngi bari uniform ya ngiri 42 obele wo na bari ro fees ya everything has been catered iseneta na itokuibwa ya buru awas ikwira ana baba kuma na arua kiroto kiao kijarene ciaku ugwe kwa neurosurgeon ugwe kwa engineer kuma na arua bwatonya Nkubu kiroto kiu ivarend na bugachoka na ndibukirie family cienu and I know foundation kama Shinani Foundation through our senator ikabwi thomithia mwanka arabukenda anondi nwende mwera aita skuru na thome boya nikenda kiroto kirareririte kia daktari kiumba gukinyanira na ngai amutharime na amutongerie matumeni yako kimusui na bwithi boya nikenda komba kwiria antu bonde bara baibirwe mantu ya na seneti wetu Kathuri Murungi na kenda musoi a serious nikienda komba kuthoma bwea na nikienda komba turangirindi mbea
form 4. Nchambere aja twerwere aliaga karaja wakiri na nuntu arenda kwa engineer Murungu amutongerie kenda atwika that engineer no ungi kenda atwika no neurosurgeon ugu akwenda joke nkatho nyingi sana kiri seneta wetu wa Meru Kathuri Murungi na family yawe mamu wetu Janet Kumegebe North, Betan Class, Chabari.